Beshuntobela molotjana wo re gorisha go ditaba tša Sepedi gomme seswantšho se ke moago wa dikantoro kgolo tša SABC ka mona Auckland Park, Johannesburg. Gomme rena re fano Studio 10 pele ke dihlogo. Talking to everyone who in terms of the leaderboard, it is quite clear in terms of the significant numbers that they have received. The message from South Africans as outlined by the President is very clear: work together. Go letetše gore mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa a bolele go se go ekae bošegong bjo ka ga sephetho sa komiti phetiši ya bosetšhaba ya ANC mabapi le pušo ya mohlakanelwa. Operator, it takes him 5 days to come and switch off so that contractors they can fix. But we think they are taking advantage of us because we don't have councillor like those other areas. Badudi ba waifetšwe go ka Alexandra ba letše ba ngaile diphefo le go ipelaetša kgahlano le kgaotšo ya kabo ya mohlagase. Beshuntobela re memile bjalo ka sehlopha sa ditaba tša Sepedi go tla go lesolela tšeo di hlilego di direga mosegare ka moka. Nna le wa rrao ka Stanley Tlalo bjalo ka mofetoledi wa polelo ya matsogo. Re thoma ka tšeo di rego go letetše gore mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o tla bolela mo nakong ya go se fetše pelo ka ga sephetho sa komiti phetiši ya bosetšhaba ya ANC mabapi le pušo ya mohlakanelwa. Maabane mokgatlo o boletše gore o tla ahlahla fela mohuta wa mmušo o tla go hlongwa. Pijana le hono mongwaledi pharapara wa ANC Fikile Mbalula o boletše gore ANC e tla tšwela pele go ikgokaganya le mekgatlo ka moka ya dipolotiki ka maiteko a go bopa mmušo wa mekgatlo e tla ba go le taolo ya go lekana ka moka. Mbalula o bušitše a bolela gape gore ga se go ba le kgatelopele ka ga go ikgokaganya le mokgatlo wa Umkhonto weSizwe le moetapele wa yona Jacob Zuma. The protest is protesting on the basis of disinformation. Because the ANC have never said that is going into coalition with the DA. The question of the framework, strategic framework, is going to look into the outcome of the elections. And the outcome of the elections, as we all know, does not favor the ANC. And in this instance, we did outline that we're talking to everyone who in terms of the leaderboard, it is quite clear in terms of the significant numbers that they have received. The message from South Africans as outlined by the President is very clear: work together. So we don't have outright majority. Even in this instance, we have lower numbers. Yesterday, Mahlengi will have given you a report that says the flavor of our engagement with political parties. And we have engaged with everybody, and we're still talking to even others, even smaller parties, because we want to bring everybody on board, because South Africans want us to work together for their sake. And we have said as the ANC, we will prioritize the people. We don't want instability. We want a stable government. Also, we have got keen interest in terms of seeing through our manifesto being implemented. What these 6 million people of South Africa have voted for. They voted for continuity of the ANC. They voted for more jobs. They voted for the expansion of social protection. They've voted for growth and jobs for the economy and all of that. So that is what really is important for South Africa going forward. And so the protest is unfortunate and is really misplaced because this is a time for sober minds. Mahlo ka moka beilwe go moahlodi mogolo wa Afrika Borwa Raymond Zondo gore a tsebiše letšatši kgwedi la tulo ya mathomo ya palamente go latela dikgetho tša bosetšhaba tša lenyaga. Seo se tla morago ga gore IEC e fane ka lenaneo la maloko a palamente le ya makgotla-theramelao a diprovense go moahlodi mogolo yo le yena a fetišitšego lenaneo leo go mongwaledi wa palamente Xolile George. Lenaneo la komishini o ikemego ya dikgetho IEC la go fetiša maina a baemedi ba makgotla a dipolotiki bao ba kgethilwego le bula tsela ya tshepedišo ya keno ya maloko a lekgotla-theramolao ka diprofenseng le maloko a palamente ya bosetšhaba. Seo se lego bohlokwa kudu ke go kgethwa ga mopresidente yo a tla go okamela mmušo wo o lego ka tlase ga taolo ya mekgatlo ya dipolotiki ka go lekana. Let me take this opportunity to also
thank the IEC for being able to prepare this list so soon after the announcement of the results. I think that that's very important. And as I've said, now that that step has taken place, then the announcement of the date for the first sitting of Parliament will be the next step. Mananeo ao a boletswego a na le basadi ba 174 le banna ba 226 bao ba fetolelago go dipersente tše 50.5. They range from 20 to 79 in age. That breakdown is as follows. 12 candidates are in the age cohort 20 to 29. 67 are 30 to 39. 110 are between 40 and 49. 110 again are 50 to 59. 90 are 60 to 69. And 11 are 70 and above. Mananeo a filwe mongwaledi wa palamente yo a boditšego setšhaba kgato e bohlokwa e bontšha go leeto la rena la demokrasi le maikarabelo ao a sepedišanago le mošomo wa baemedi. Your decisions have determined who will represent you in Parliament, and it is now our responsibility to ensure that the new Parliament carries your aspirations and hopes for a better future. Go sa le bjalo dipoledišano tša mmušo wa mohlakanelwa di sa tšwela pele ka ge makgotla a dipolotiki a na le matšatši a 14 go tloga mola go tsebagatšwago dipoelo go tšea maemo a bona. Action SA e tsebišitše gore e tokolotše bjalo ka leloko la seboka sa makgotlaganetše goba multi-party charter. Mokgatlo o re badudi ba Afrika Borwa ba ekilwe ke makgotlaganetšo a mangwe go seboka sa makgotlaganetšo goba MPC. Se tla bjalo ka ge mokgatlo o botsebiša babegaditaba ka Randburg ka Johannesburg. Action SA e re maloko wa seboka sa makgotlaganetšo a rerišana ka kgonagalo ya mmušo wa mohlakanelwa le mokgatlo wa ANC e le go seo se bontšhago gabotse gore ba gatakile kwano ya seboka sa makgotlaganetšo. Mokgatlo wa Action SA o re o itokolla go kwano ya seboka sa makgotlaganetšo. Mokgatlo o re makgotla a mangwe a tshetše tumellano le dinyakwa tša pele tša motheo tšeo di beilego tša gore ba se tsenele ditherišano le ANC. So we're the first party to say, okay, fine, people, some party have decided to go and negotiate, and it is their right. And I think if you look at it, it is their right. We cannot really stop them. But at the same time, for us as Action SA, to remain in an agreement where some of our members of the multi-party, they're in breach of this agreement. So we want to formalize this. Mokgatlo o re ba ka se saba karolo ya tumelelano ya seboka sa makgotlaganetšo le gore mo nakong ye maikemišetšo a bona ke go nea šedi e kgolwane go mmušo wa selegae. We are very clear about the fact that the greatest issues affecting South Africans right now are their broken streets, are their lack of water, is their unreliable electricity, and sewage that is flooding their communities. And ultimately, these are failures of local government. Action SA e re le ge e le gore bana le kgatlego ya go swara ditherišano ka ga tirišano le mekgatlo ye mengwe e fela ba nyaka go itirela leina bjalo ka mokgatlo wo emego o nnoši. Aga go mepijana matlakaleng a rena dikgokagano tša leago re le botšišitše potšišo gore le ntšha maikutlo a lena mabapi le potšišo ya rena ya letšatši mo re go ke mokgatlo e mefeng yeo bonago e ka nyalana go lebeletše go hlaoma pušo ya mohlakanelwa ka nageng gomme maikutlo a lena ka mokgwa wa WhatsApp ke ao. Be re sa dume gore re ka ba le pušo ya mohlakanelwa ka Afrika Borwa go laetša gabotse gore mokgatlo o bušago o re feitšire le badudi ba nageng bjalo ka divoutu re tšwa laetša gabotse gore go kaone gore re tle re buše ke mmušo wa mohlakanelwa ka Afrika Borwa mohlomong o ka dira bokaonenyana. Nna ke bone bothata le a tee fela ge ba ka tliša ditirelo bathong ba tloela go tlo šupana ka monwana mola ba palelwa go fitlhiša ditirelo bathong. Ke se re se tsebang gore ge ba palelwa ba šupana ka menwana ga bo bona. Nna ka nosi ga ke a itumela gotlhe le gore mokgatlo wa ka bo tshwanetse gore o nne le pušo ya tlhakanelo. Seo sa bontsha gore rona le batlhophi ga ra itumela ka mokgwa o mokgatlo wa rona o neng re tshwere ka peng ke ka mo gompienana ba sokolang go ka bona puso ba le bangwe. So ebile le didimande tsa makoko a mangwe di bontsha di le bokete thata di palela lekoko la
mme jaanong ga ka itumelela gotlhelele. Re tloa re leboga kudu ge dipoelo tša lekgetho di sepetše ka ene mokgwana ke ka mokgolo gore ba bo ba sa šome ba tla thoma go tiša letsogo ba bontšha gore no mo go tlamehile go šomiwe le ba ba sa hwetše mebereko tlamehile fitlhe mo bathong e go ska ba tlhalosa lebelela taba gore motho kwa mokgatlho wa gore batho ba šome ka moka ga bona ditirelo di fitlhe mo bathong ka moka mo go swanetše. Maikutlo a se a thabileng gobane hangata mmuso wa kopanelo o ba le dikhulakhulano ka hara ona o tloa o sa sebetse hantle fela sena se tloa se bonahetse go tloa qalong hore se tla etsahala hobane boholo ba setjhaba ha sa tswa ka matla lo vouta hobane se nyahamisitswe ko tlhokeho ya ditshebeletso setjhabeng ka kakaretso. re sa le amogela badudi bao ba befetšwego ka mekutwaneng ya Setšwetla ka Alexandra le Boala Johannesburg ba letše ba ngaile diphefo le go gwanta ka mabapi le kgaotšo ya mohlagase. Badudi ba thibile ditsela le maswika ka ditaere tša go tukamello go bapa le mmila wa Marlborough Drive moo ba hlotšego tšharakanyo ya moela wa sephethephethe. Badudi ba re ke tekano ya beke ga bjale ba sena mohlagase. Bahlankedi ba phethagatšo ya molao ba ile ba swanela ke go hlwekiša tsela yeo e bego e thibilwe. Badudi ba ipilaetša kgatlhanong le go tingwa ga mohlagase lefelong leo. Maloko a setšhaba a re City Power e tšea nako go ela hloko dinyakwa tša bona ge ba di bega. Operator, it takes him 5 days to come and switch off so that contractors they can fix. But we think they are taking advantage of us because we don't have councillor like those other areas. Our councillor says we have voted, she's nowhere to be found. So now City Power officials are taking advantage of Setšwetla community. City Power e bolela gore bontši ba badudi ba Alexandra ga ba lefe mohlagase. As City Power, we are aware of the challenges that were experienced around Setšwetla informal settlements in Alexandra. The issues were raised to City Power 2 days ago, so we did not know about the 5 days or 7 days that the customers are talking about. Batho ba babedi bao go begwago ba ile ba hlasela rakontraka wa City Power ba šetše ba swerwe. Mangena o re go bile le go diega ga go araba megala tikologong yeo ka lebaka la dihlaselo tšeo dihlopha tša bona tša setekgeniki di itemogela go tšona. We managed to fix that, and as currently as I'm talking to you, we have restored electricity. But maybe on the issue of the operators, you'll remember that in Alexandra currently we had a situation where some of our team members were attacked by the community here. So most of our team members were scared to come to report to any outages in Alexandra. Ge mohlagase o lokišitšwe Setšwetla, badudi ba tshepišitše gore ge ba ka itemogela go tingwa ga mohlagase tikologong ya bona ba tla boelela go gwanta gape. Mekgatlo ya kganetšo ka Klerksdorp yeo e welago ka masepaleng wa selegae wa Matlosana Northwest e ipiletša gore go be le tulo ya kapijana ya go ekgetha ya lekgotla la masepala go latela go golega ga molaodi wa masepala. Lesego Seametso le Mogolwane ke Lebogile Seametso ba golegile le go tšwelela pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Klerksdorp ka mošupologo. Ba latofatšwa ka bohodu, bofora, bomenetša le go swara mogobogobo wa tšhelete. Pijana molaodi wa matlotlo wa masepala Messi Phetla o tšweletše pele ga kgorotsheko morago ga tatofatšo tša go hwetša ka sefatanaga sa mabaibai sa go ja miliono tefegolana 4 go tšwa go khamphani ya go aga. Go tsogile tlhatlhariane e nngwe gape malebana le masepala o mo mathateng wa Matlosana. Seno se amana le go tshwara le go tlhagelela kwa kgotlatshekelo ga motsamaisi wa masepala Lesego Seametso. The Hawks e bolelitse dipatiso morago ga go fitlhelwa ga tsamaiso e sokameng e amana le tendera di ranta di le dimilione di le 3. Go bega fa matlole a go kaiwang fa utswilwe a diriseditswe go reka ntlo ka go dirisiwa ga trust account ya lelapa e tsamaisiwang ke Seametso le mogolowe. Ga jaana baeteledipele ba makgokganetso ba ikuela gore go tsewe dikgato. Re batla go entrusta the speaker of council as the custodian ya council gore a bitse a special council meeting re kgone go bona gore we are officially as council taking into confidence to make sure that all those that are alleged to have been involved into corrupt activities bankiwa into suspension. We're going to request a very urgent council meeting. You have to understand that it's council, the 77 councillors that appoint the MM. So it's only the 77 councillors that can actually suspend her. Baagi ba re tlhakatlhakano ya kwa masepaleng e ba mathata. Ka ke kutlwe monate ka
ntho e etsahetseng ko municipality because of e affectile haholo the community of Kanana because of there is no service delivery. Ha ona ntho tse hantle tse etsahalang, batho ha ba sebetsa, ha ona mesebetsi ya rena ditsela. Cyril Ramaphosa go kgethile mo president re kopa go wena o thuse manyampetla a go tswa dikabineteng tsa hao because of masipala o tla sa pela rona ene the first time managers ke tsona tse dingwe go di etsa ntho tsena, so re kopa thuso jalo ka baahi ba Kanana. Masipala o solofetsa gore o tla lebella morero ono. Fela re le masipala re santse re na le tshepo mo ditsamaisong tsa rona tsa dipatlisiso gore di tla re tlisetsa bonnete ba taba e re kgone tseba le mefuta ya batho be re ba hirile mo masipaleng. Seametso o golotswe ka beile ya diranta di le 20 fa mogolo wa golotswe ka beile ya diranta di le 10 ba tla tlhagelela gape kwa kgotlatshekelo ka kgwedi ya Phatwe. Thabiso Moss, SABC News, Klerksdorp. Ba lapa la Bosebongile Ngwana wa mengwaga e 27 ba na le maikutlo wa fapane go mabapi le dipoelo tša DNA. Dipoelo tša DNA di netefaditše gore mashaledi a wa hoditšego a swelela go hloka bobono go bapa le leribala ka January mileng wa M10 ka Bloemfontein. Ke ya Ngwana. Ngwana o begile go ba timeletše ngwagola ka Nofemere gomme mashaledi a gagwe a hoditšwe ka January morago ga dinyakišišo. Go golegilwe ba gonlela ba babedi ka January mabapi le go thopa ka dikgoka le polao ya Ngwana. Nako e mahlonoko ya ho emela sephetho sa DNA e fihlile pheletsong. Lelapa la Ngwana le sulafalletswe ho utlwa sephetho sena se tsosang maqeba a tahlehelo e bohloko ya moradi wa bona le boetse le umulehile hore le tlo fihlela pheletso tabeng ena. Lelapa le eme dikgwedi tse fetang tse tshiletseng mo le neng le boetse le matha makgotleng a dinyewe le utlwa ka mo moradi wa lona a bolailweng mmoho le ho tjheswa ka teng. Ho bua nnete ke relief hape re na le closure ya hore ra tseba hore no yana re tlo pata ngwana wa borona re mo beye tulong ya hae ya ho qetela. Lelapa le hloleha ho amohela ka moo le fumaneng maemo a Sebongile le re ho hang ha se setshwantsho seo baneng ba se lebelletse. Ho ya ka mokgo re ne re jotsitswe ka teng hore ikidi remains. Mare cheka family wa tseba always hope is there. Re ne re na le hope hore re tla kreya bo skin. Ngwana o nyametse nakong eo ho neng ho ina le ditlaleo tse ngata tsa basadi ba nyametseng Bloemfontein mmoho le provinceng. Mo mekgatlo e kgahlanong le tlhekefetso ya basadi le bana e neng e eme ka maoto e re ho lekane ka diketso tse soto tsa ho bolawa ha basadi. Forensic Pretoria the results ha di khutli but finally di khutlile re thabile le ka nnete embaneneng re bohloko. Nyewe ena ile ya khutlisetswa morao ka makgetlo ha ho ntse ho emetswe sephetho sa DNA. E tla boela e dula ha kgwedi ena e hodimo e hlola matsatsi a 18 lekgotleng la magistrata wa Bloemfontein. Makgala Masiteng, Lefapeng la Ditaba ho SABC Bloemfontein. Beshum baswana ba tla re se sa fele go se a hlola le tja lehono di fella mo e fela go pelang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokaganyo Facebook, X le nomoro ya rena ya WhatsApp mo ka kgathago tema app ya rena ya SABC Plus o ka bogela kae le kae o le gona go pelang gore ba ditaba tša Lesotho ba tla leselela tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go SABC le gae go sasa ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso tšwelang pele go ipsina ka molokolo kwa mananeo go SABC 2.